cái gift đó. Wow. Wow, xin quý dòng rồi xin một nâng đã. Rồi. Ada gift đó rồi anh mà terus mana? Nak đang đi birthday đó pin. Cái bạn này nó iPhone 15 Pro Max Pro. Ai ơi mà. Everyone, मैं अपने channel में तराम नौकरी अदुम यहाँ ngasi di anniversary numit niya bako date to kuza mo na mga nahay bako do mana ngasi di kinom di tauni na hay do mahal sa mapano po chay label chat ki au di kay tawar bay do ye ngasi papala ba jano kay lere na ama sina kay jen lo wow ngasi party ama do kay हाँ डेट को जम दो रही है अरे ला क्या अरे गिफ्ट है गिफ्ट करना तो चक्रो कौन जगह नहीं कहीं किनो mana poche ke keno khare leri bako do ingon de yengan de friend ngai hak leri ga yengan gani hai ado kai kai do myam ngai hak leri ga jing se ado ai ma ki se mark se friend ngai hak tang leri ga taw ni hai taw jing ai da ai mamai se on the mung gi ne cream ke ka tai san na ne keno am taw re ina ma ngau han ba do admaina ngasi so ina ngau han ga da na mamai se ha ga na taw ni ado myam ke du ngai de wa khatang hai jam ge ko kai gu ma taning da ba leri ga di adum video se kak that la ga dum yeng bio ado ngasi se hai da ba ya da ba hai ni au do myam skin cycling hai se ta jar ba ta da ba ta ga di iska kitang hai am ge ko skin cycling ai se kogi skin se care to bagi makhala mani habdi kogi skin se mata puna makta smaina lei smaina tum leina bagi yamna young oina so adi khui da bada un khui da bada smaina tum tanau na फजाना लेना बगी माय मागी हस्बैंड माय साइना गाव ना दुम लेना बगी आदि मसक थिजल गाव दे तना मसक फजर दि गाव दना अदु दुगी अदमाइना सुम तनौ ना लेना बगी डर्मेटोलॉजिस्ट ना सो खोदा हाय दने बको खोगी ममाय से 20 डेज की मनुंग दा फेशियल अमुक तो बसदी यामना मथौ तायना हायबदी अखोगी स्किन से नुंग की मपान दा चली खोली खोगी डेड स्किन से मथक की से असे से खोइना लोकथोप मथौ ताय बको नत्रगदी खोगी स्किन से अदुम मथंग बुन थाजलक्तना खोगी स्किन दा लेट्राने मी अममगी मुशिन मुबा लाकपा अदगगी अखोगी ममाइदा हिंग मथी काबा ब्लैकहेड्स दे व्हाइट हेड्स ग मनातोन दियाम लेबने ए मनातोन दने अंगुबुसुले अमुबुसुले खंब्रा सिगा अदु सिंगदो ngसागी लोथोद्रगदी अदुना दो मथन त थाजल अगनी को मफम दुगा मागी डाकफम से लोथोसु यारोय दबा दुम खोगी मैतरोन दा हारगदी हिंग मथी काबा काना हाइड्रा याम फजदा बने बको दुदो औदो दुम थागला दुम नमजन की दना खोइना फेस वॉश ता तारसु हबंगम देबको अदुना थामगी मनुंग दा हाबदी 20 डेज की मनुंग दा फेशियल स्टे खतंग तो बिगदबनी अदो म्याम नैना फेशियल तो बहाय दना हाबदी फेशियल तो बसिदी खोइना पार्लर दा चलदी पैसा याम चंगी दना पैसा चंग बथबंगी खोइदी तौबंग मोय नि पार्लर दा तो बसिदी कमाय तो दोइनो को तो नाना म्याम खलम बलेरंगनी अदो आई हायरके बको यामना पॉकेट फ्रेंडली होबा हाबदी पैसा सु यामना तांगदबा पोट सु यामना फबा अदो hi म्याम दा उचरके बको आई इसामसु ngasigi numit siga फजाहनबगी तौदोइने अदुगा तौरगा सुमाय रिजल्ट सु अदुम उलक्के अदो सिदा लेरे सिसिनि बको यामना पॉकेट फ्रेंडली होबा मिया यामना पैसा होंगबा खोइनि यामना लाइन सु तौबा सिगा लेरे बकी न्यू की 30 मिनट डाई मेकओवर फेशियल किट असिगी किट सिगा खोइना यावदोसे सिगा येंगो बको मखन सिगा यावदोसे ngo taruk ni bako 1 2 3 फेंगो सिगा यावदोसे मखन taruk ni bako facial to hai se ka yuna da facial siga ko gi mamai se exfoliate chu tawba adiga gi ko gi mamai da leiba ko gi dead skin cells se ai facial sina ko pangam mani bako adu noina dum si se tawung daga so to pator su ke sum kai de ai gi hai ga da bai bu dum thama gi manung da facial amomu to biga da bin amna sigi product se pami ba tar ga di ko ai description da link dum hapcharam ge aduga Amazon Flipkart Meesho mayam da su phang mani bako noina dum changa ga dum loba ya ga ni ai description da magi link ngai to hapcharam ge ado sigi por adum yam nude ki facial kit se ai hosing mayam da tawra ga उचरके अगदी हरेन ngahak lerga sak phasaba mathau taina adugi ai ngasi se hojik tauge aduga myam do lake ka adu step su yamna lai bani ahan sida loina ina lere ko package se hangdoga smaina ai mathang yingini karamana number 1 2 se serial 9 na thame aduga hojik mathang terak toni face scrub face massage lo yaure bako अहानबदा स्टेप 1 साना तौदोनी क्लींजिंग मिल्क से अदुमागी टेक्सचर से यामना रनी टेक्सचर होय अदुगा अखोइना यामना इजी सेपरेट तौबदा यामना नुंगाई हाबदी अखोइगी स्किन दा लेरिबा अमोट पसे माना लौथोकपिदोइनी अदुगी दमकता 5 मिनिट सर्कुलर मोशन दा ममाई दा मसाज तौबिदोइनी ममाई मखनाव मनातोन फसना मसाज तौदोनी अदुगा अचोटपा टावल ना फसना तैथोकपिरनी अदुगा नंबर 2 दा सेकंड स्टेप सिना
exfoliating face scrub se 2-3 minute mamai da fajana massage tawbirani aduga mamai da massage tawba loraga 1-2 minute muk thamdoini ngak asina koi gi dead skin cells se mana lokthokpa ngamgani aduga tukhong lawbu du su fahali aduga blackheads whiteheads adu punamak tu su mana remove tawthokpa ngamgani ba yam kana takpi ganu aduga saba targa di ising khara hapiraga takpiyo ba ko aduga hojik amkomu ai makanau su tawba kawganu aduga hojik si se loraga 3 step mu tawrage 3 step tawdoisina massage creams ti yamna lai habadi 10 minute muk phajana massage tawna leiduni mamai makanau se leptabida aduga massage to tawba loraga magi lemhoba extra mamai da pakpa singdo adu do taithok pirani towel achotpana aduga dum lore hojik tawdoisina face mask agi favorite step ni si se mangaksam mamai da phasana taibi doine ba taibi loraga dry tawhana thamdoini aga mamai da phajana isingna chamthok pirani adu lorakpada nangi mamai gi glow do uba phangani ba ko sidana lere 5 step face serum 2-3 drops makuta lawraba matungda fajana rub tawraga active oilani aduga nangi mangaksam da mamai da absorb fajana tawhandoini aigi mamai da gariba glow se lock tawraga thamnabagi damakta kuina mangdanabagi asise fajana mamai da absorb ohenba ta aduga last ta sunscreen sidi mamai da fajana dum cream deba dumaina dum taibi joini sidi chamane aduna sina kana piba haragadi it will help to protect your skin from harmful skin rays aduga koi skin da protective aba layer mamana happy ba ko aduna mayam man khudigi facial to busti kawbiganu nogi friends sing desu share tawbiyo anniversary se ambo celebration tawdri heglu honga padagi phajana ko ado aina handaki sem tang tawbiyo aina maunda habene ado mana di khumde ko ado mana khumda base kainom di soidana maki tarongani haidi ma se aina si tawbra si phajabra si tawsira na haraga reply se pi de reply ne ba aina hoya na khangi se di lotion lore ngasi di eyelid hatre khali eyelashes ta hapengo itu macam amsu la eyelashes hapadagi yamaraw yado masam di smana dum kum khatle ba ko sign dum ore se sa ina ding de ni agi ready tara ba papa tara muli ante isin mai ngo de gift pi ni hai ba ko ado gift to horen pi ba mata smana ayo de ma anjing sidi phahalam ni ba ko ado ai ngai ba da excitement oi bana lore my kid mangre kasu hai mai se chocolate na tani na tra le ne se ham se ka jini ya cute se am ora na adu handa ki cake se ko ja na hanga le ko cake te na si cake se ko ba happy anniversary ka ji sige gift wow ayo de ma wow si bu jong lo ro si ko nung da ai thajade adu me am yengo wow kasi di hai na tanaw yam yai ko ai phom na le kasi bi saya dipikir nanti dipikir bang kaya ai dun na pa sa ko kung dei kara lagi kay pidori na ko pini na ko nangi birthday do pini kay pa me ano iPhone 15 Pro Max puro ayo de ma oh ai yung mobile chain na lai ni na lai na te happy anniversary to us tara fuck shide chani ma charo loi chana bi ano sulo ni lo ang pis ka lo ni lo wow ma kaja wala pili lang sa amin kayo masih kasi wow ma ado miyam sige video this size galo shinjarage miyam with tibira mo papa ba ado nga ko bani cake se sarage ma di sabe video se hab se bi yadi ba ko ado nga sige video this size galo shinjarage miyam bye